emzini la amakhosi onke adlula khona ngaphambi baphuma okubuhlungu ngeke ngakhulumi manaza engcwele sengathi ngathandaza amadimoni amngehla bazi ubuthongo libona nje amngehla amadimoni lo mcimbi omkhulu kaNkulunkulu okubuthela amagumbi amane ngoba khona phakathi kwesihamba namadimoni aseyithandile ukuyibhidliza lento enhle kaNkulunkulu. Amen. Zonke inhlelo besiyihlelile kodwa ke idimoni alithathuliswa idamu idimoni kodwa afasithandaze kulo mfundisi okuze kwasala nasingalele kodwa ngoba idimoni ke linamandla idimoni kodwa sogcina simqobile kodwa into efanele icele nje umazangcwele ukuthi ngobe okumhlungu kakhulu sihamba nawo akhona lapha wethu angamfuni lo Thixo ophambi kwethu okhomba ukuthi noThixo bekathanda uThixo nenyanga yezulu bangayifuni angaze ngizwe mina ukuthi bekwazi ukuhlupha kwenyanga yezulu ejika amadimoni enze tayenza lapha kwethu ubaba mkhulu leli bandla lingakwahluphe kakhulu efika kulelizwe baba mkhulu wawulensizwa yomngani wakhe ngoba sesithina amasipho uNkulunkulu eveze nje besithi umngani wami kanti kukulanawo umngani nomuntu umuntu nje le ndawo yakhe Thixo le ndawo yakhe lensizwa njalo umkhuluma ezala wayengangena lava abadlule kuyo afika ahlala bexoxa izindaba naye kodwa lensizwa ayizange yabo uNazaretha kodwa yamthanda uShabe ngobe wakuthi makuJulayi ibophe umthwalo ihambe iye eMzozo Phameni iye uhlala khona uvala umhlangano lensizwa yalibandla layo ila kulelizwe ngiyuflathela umuntu wakhe nje ngoba ngibhukelele oba nangelanga umqalo wendlela eshintsha ibhanji sesisho kanjalo sithi inkosi ishintsha ibhanji ngaphambi ukuthi inkosi yahlala ehlalweni ifike la wankulu wayekhothamele khona yafuneka lezo ukuba izibe khona
ngoba yayifihle indaba enkulu kuyo lo nsizwa leyo. Kuvamile ukuthi amakhosi kube khona umuntu onganakile kodwa uThixo afihle indaba enkulu kuyo. Nangu uThixo phambi kwethu athi kakhankaza amadimoni njengoba namanje ayagijima amadimoni alala ubusuku nemini. Akhona nje lana azobona ukuthi lento abayenzile senze njani. Kanti cha, siyawuhlonipha umthetho kahulumeni. Amen. Kodwa kunye kucela sengathi singathanda abazangcwele. NoNkulunkulu sengathi engaba nemvubende awakhipha amadimoni phakathi kwethu. Ngobe ayikho into ebuhlungu nje ukuthi uhamba noThixo ledimoni nalo lihamba noThixo. La madoda bamkhulu wasuka nawo le enhla amada kunala akhona. Lensizwa lelayo umngabamkhulu uMoses Ndaba wayene business lapha uVitro State kudala. Lo nsizwa eyayumfundisi wezinkonzo namanje ufundisi bakhe busekhona ekhaya endlini yakhe la kaQwabe phezu komngeni ongazika umuntu othi ngisho umngeni lo leThekwini. Amen. Thina kabala siyawazi umngeni umphungeni. Amen. Ngizocela ba ngqongqoze hlabelelo sika 13 khona lezo mazi nalokho uqelithuba. Amatalanta unyazi lwezulu. Mase lapha sihlezi nonyazi lwezulu. Namademoni akhona lapha phakathi kwethu. Azobona ukuthi sihlezi noNkulunkulu senzani nonyazi lwezulu. Inhle into yethu. Hayi inhle into yethu. Engubonga unye. Obithuli nje phindi into lapha endlini. Ithuli ethu ezizwini.
azokhathala bathimoni nalawa phansi kwethu azophuma eqhasha okubuhlungu sesiyawazi amanye ngabe nginephutha manje ngifihla ukuthi siyawazi amanye akhona amanye nje njenganje nje sengwabonile awahamba kodwa alutho nisekhona makhola ithi inyanga izulu wamnyaka kuney'moshimoshi zamathempele ngobe kujike amathempeli amakhosi ahlukane emabili kube khona amakhosana ngafesheya koma kube khona ngapha emadodeni umshumane nomkhokheli bengahlangani amen amaningi amathempeli kwesekwenzekile lokho nisekhona yantshontshela nje khona abakhokheli esinabo la abashumela abamukile ngominyaka elangalamalanga ngimncane kakhulu ngomntwana ngengane angaqeda usho amashumi amathe eminyaka mncane kakhulu oka-15 lo nyaka ngophethe ilangalamalanga ngomnyaka mana zangcwele nithi ngithatha abafazi washo kanje ashoda nkosikazi nithi ngithatha abafazi abaningi cha yebe ngifuna ukhalo ube yiluphi ukhalo ohlambukile kuze ngikwazi ukuthi ngithole inkosi yohlahla sami ngakho angilutholanga nesakhona ekushiso ukuthi kuthe noma ikholi ngayithanda kakhulu yakhe owayefihlile futhi wakuveza ukuthi sabe kwasebabili kwethu inkosi inyanga ezilo wayibiza ngegama phezu kwentaba yomhlangano kwaba yimini osibanibani namanje amathimoni abuni kodwa uzwe shumela ngalokho ngelilanga uchaye ukuthi manje kanti yikuphi bekhuluma phakathi kwabantu yes azelo yes ngagula ebusuku bonke ngagula kanti umfundisi othile uyangibona ukuthi ngiyagula ngizomkabula nje ngoba untanga yethu umfundisi angimesabi futhi ngiye ngimesaba ngisaba unyaza sesibuyini umfundisi onzaba zenhlakazi wathulele wavuka zakumina ebusuku kodwa ngibonile ukuthi into lemvusayo ebengayivukeli yena
wezwa ngifuna bengazi la ngikhona hambe ngifuna upho umfundisi ucele awu ngiyaxolisa umfundisi ucele loguqile owakude kabi amen owakho la ekhaya gospel khona la phakathi komuzi aha ngezwa kancane angelele ngiyakhala mhlawumbe omunye lento phambi kwethu uyibeka ikhisi into yethu wena into yethu yabona uThemba liyathanda uThixo ngoba lithema lishintsha lasibekela uThixo amen angazi ke nama amaphepha elifunda amaphepha afundele kakhulu kodwa niyabalandele amen yabona lapha ezansi bengithi ngizokwenza abefundisi emina ntamba ngoba khombisa umthombo kaJakobe ngoba abaningi abawazi bagcina ukuhlabela hlabelweni abawazi ukuthi uphi la ukhona yebo ulapha yana ezansi la ukhona hayi mangangcwele into yethu uthe manje ngizama ngathula umbiselana kathula ngamjulukela kanti hayi uzongipholisa wakhipha idwala elimhlophe ngisula inyembezi wangipholisa amen cha mfundisi ngiyakuphelela mfundisi bese ngidinwe kabi mfundisi yabona ngento elapha yana kungcono uncama u3 pieces velufe okubuhlungu sihamba namadimoni ama yafike namhlanje xa ufika namhlanje amadimoni angalifuni unyazi lwezulu nisekhona amakhola incwadi yami uyakubusiswa lo muntu othemba lakhe likuJehova othemba lakhe linguJehova unjengesithombe esitshaliweyo ngasemfuleni amen othi umfulana phela ukhona ezethi impande zilapha azikho kwenye indawo amen sengathi singaba ngamakholwa simela simkhona singanyakazi sabuke nje abathimoni kodwa sayaphula phakathi kwethu unjengesithombe esitshaliweyo ngasemanzini esinambisa impande zazo emanzini simunca ubusuku nemini nawe manje bathe kuNkulunkulu hawu yebo ngisheshe ngami yazi ngimushe mina ngithi ngabuka befundisi laba zonke angimthole ongisheshe ngami ngithi ngiyabaqalaza aya ngimthole nothando ngoThixo ngiyamthanda uThixo amen unyaka sezulwini amen hawu noma bebenzeni asinandaba nabakwenzile kodwa sohlala ngaphansi konyazi amen
awu anguzwa lo wami asimesileka amadimoni kodwa ngithonywa uba ngikusho kodwa ngizokusho athi amadimoni asingezilutho lesakhona makhola ngeke sazidluma phela akhona amanye athonye ukuthi ehambe nobheka lapha kodwa sengathi azophela amandla ngoba thina silandela uNkulunkulu sinamakhosi aphethe umhlaba lamakhosi aphambi kwethu aphethe umhlaba sasebenza nawo ngoba uma inkosi ihamba nonyazi ezilwini fanele sibe endaweni yaso isilahle ngaphandle nisekhona unyazi namakhosi laba lamakhosi mhlambe lento etaka uba ayengekho mhlawumbe aba yikho sengathi amakhosi uShembe engahlala kuwo ebakhulise kodwa baphi iqiniso ngoba yikho into ehlula iqiniso izwe nje ukubulala iqiniso indaba yeqiniso alikho sizobona ke manje ukuthi amakhosi analiqiniso kuwaphosela inselele nangaphambi kwami sizobona ukuthi anawo iqiniso ngoba amakhosi esinawo siyawazi onke aphethe ifunde ezinkulu kabi so ephika inkosi ethi yahlala eDimoni elwa noNkulunkulu awushinayo lenkosi lenayi khona la ebathazela khona amen kodwa yabusisa umuntu ongahamba ukuyala kwababi ongemi nasendleleni yezoni amen kanti ukuthokoza kwakhe ukuphi kulapha onyazi lwezulu sihamba nonyazi lwezulu indawo eningi amadimoni sekusha ngena amadimoni kodwa kanamandla ngiyanithembisa ngeke idimoni libe noNkulunkulu nasemandulo alifaki idimoni libe noNkulunkulu uNkulunkulu lo phambi kwethu unyazi lwezulu uThixo lo phambi kwethu kodwa uma sizomela eqinisweni la emva kwami kube khona iqiniso ngoba phela abantu abamathebeni abashumayeli kodwa ngoba ucanga ulimo olumbacambili la kuthina ulimi lethu lombacambili sengathi kuShembeke engaphambi sikemba ke
ayisebenzise lithuthi ngo emva kwami kohlala inkosi enolaka asazi mawulahlwa la emhlabeni usaphila ukhipha imndeni yakile ezulwini isezulwini ebuhleni bazalentwele amen mase ukhethe ubuNazaretha wafaka imndeni yakile ebuhleni alife elizulu kodwa wanyakazisa ezulwini iyaphuma imndeni yakini lana noma ucebini lesithi iyakushayela uwohloke siyakubona usuhamba ucela ucosha amakhasi kabhanana emgwaqeni ngani ngobe uqhatha izingilozi ezulwini nazi ngazashembe izingilozi noma ngabe inhlobo yombalamulo ingilozi yasezulwini kodwa munye uThixo nawo onyaza sezulwini mhlambe lezathu onyazi anazi ukwenzakalani akekho umuntu uThixo kuleli bandla ngaphandle konyaza sezulwini futhi ngengakhala selifikelizwe ukuthi ngizoguqa ngiyilekelela inkosi kathi shembe koguqa ngithini kubantu ngacabanga ukuthi kwathi angibaleke ngizobaleka ngishonephi ngoba kosidinde engacasha kusona uThixo engangiboni kuso ngangikhona iphuma inyanga izulu eziphameni khulele khona ephameni mina ngaze ngaphuma ngaphandle ephameni ngendlela ehlongwana ngingazashembe nje behlala nedomzi wami manje ale kuseni feshiye ukudla kwasokwami sihambe siyokomnye umuzi azizobusa khona ngiphume phakame yaphuma inyanga izulu yaba njengomuntu yawukhoza endaweni yenkosi yasemagadini ngingcono nowe mina nginevesti nehembe nebhantshi ngifake nesuthu ngiyawathanda amasuthu mina into engiyithandayo nje leyo ngobe umuhle abaningi bangazi ngiyawashintsha amasuthu mina ebese bengena ezingilozi zasezulwini besithove uyothini kusasa ube siyahamba kulelizwe uyokufuthini ngali iyo le mndeni yakho ificaphi hayi makholo asinamatheleni onyazini lwezulu khona bangaliboni unyazi lwezulu abathi unyazi bazi belibone ngamehlo hayi izinto zasezulwini izinto zasezulwini kodwa kudinga wena ngaphansi usifuna ukuthi ukuphi
nazo kuseceleni sishe kakhulu manje ongazi angazi sishe kakhulu manje lama thimonje aphathi kwethu nisazothenga iphepha nesakona azophuma ekhasha phansi konyaza silezulu Amen. kodwa masithandazeni makholwa Amen. masithandazeni sicele labashumayeli ukuthi sathi umthandazo wabo unganamathela onyazini lwezulu kodwa abashumayeli ibona abaphathele uNkulunkulu umsebenzi Amen. umfundisa aphethe umfundisi umfundisi wahamba nojaha umfundisi oba umfundisi akanayo indawo kodwa namhlanje banamasekethe ngiphendele ethile mina kuze kulibe ukubawe kwetshwana ngiphendele ethile mina amen khumbula inyanga yezulu iqala ukugcoba abavangeli ngangilapha emva abazange besikelwe indawo kodwa bathi bagcotshwe nabo nendawo yami sekethe yami bathi ngisuka la ngcina la kusho mina bafike efundiseni bathi ngiphethe la abantu bami akubona abasheba bami siyanqonqoza esihogweni kubuhlungu ugcotshwa kubuhlungu ugcotshwa ngoma sogcotshwa yazi ukuthi unqonqoza usuku lomlesi esihogweni ukuthi uvula indoda ophethe ipoloko vula ngene vula sekathi ngasithandazisa mana sayincela Amen. sathi ngasithandazisa ngoba lo mkhuba ugcwele izwe lonke akukho la ongcono khona sinamasekethe sinabantu bethu hayi bakasheya mhlawumbe abantu amen sikhipha imindeni yethu ezulwini kodwa uNkulunkulu abasiphe ubumbano Amen. nothando nokuhamba wethu sambe endleleni usheba simise kuyona sisemzini omkhulu wasegospel ngishilo ngicala ngathi sisemzini omkhulu wasegospel lapha amakhosi nenkosi engaphumi iyethempeli ingavaze izingenela ekhaya amen kodwa kuningi angesize lutho nje simithwa sime lesekhona Amen. kodwa sinothixo nangu uthixo wethu Amen. nangu ya uthixo wethu kushamadimoni nada liyangibuka nje lidimoni liyangibuka nami ngilibhekile ngisijongile ngoba siyawazi asenenkosi yabo hawo befundisi amakhosi siyawabonga amakhosi Amen. sengathi amakhosi ushande ngabakhulisa Amen. siwahloniphe kodwa siwahloniphe thina ke la ekhaya sikhule
amakhosi bembijana ithile behlala phambili lapha singabafana lapha kunemsilinga vamile lapha sithatha abapotshotho sishaya inkosi asithi umkhulu-ke thina-ke ilanga lamalanga sishaya ngapotshotho amen singasenzani siphethe ubutwana hey makholo idla into yethu unyaza silwini Amen. mhlawumbe ngiyadabuka wangaze libone befundisa idla into yethu ehlezi nayo zimile amadimoni apha msinkemba hayi lutho izomoya Amen. izomoya idla into yethu kuphela sengathi singayiphatha kahle Amen. into enhle idinga isandla esihle ngoma seyiwe iqhoboka ekuyathi ukuphuma athi ukuvakasha kathula sehla kancane inyembezi kakhipha ithuku kabheka phansi ngibona namaNazaretha sathi ushembe ngawenza isibusiso abanike isibusiso Amen. asuke into yasebuhleni eza la ngihlebele cishe ngakhohlwa ngathi ngifika ngesonto lana ngafika kukhona amagciwane niyawazi amagciwane niyawazi niyafuna ukwazi Amen. lapha kuraundi ngayabona wabingelele phela mina la nguThixo wami la ekhona unyaza sesilwini ngathi ngifulathela ngathi ngiyaphenduka hawu asho lapha hawu angazi ukuthi imoto ayiqhubula kanjani ayiphosa siphi isikhotha iyahamba phi angabanza wabona amen kase ngibuza abantu abantu bafike nini laba lana bathi hayi bafike ekuseni hawu bazokwenzani hawu amen kwakuyihlathi lana ehlezi khona ethempelini asebenza ngengane kaNkulunkulu asebenza ngazamayekisa kuphi niyabona manje yakhanya kwakwenile sathi ushembe unyazini engabapha sibusiso abantu abasikhandla kodwa amadimoni lapha wethu ngoba ngakazofunani phakathi wethu angazi ukuthi azofunani phakathi wethu akhona amanye asebethengela abathwebulayo ukuthi bethwebule ngomthetho bemthela abathwebulayo namhlanje abasothwebula ngoba sekufike ukuthi bakhona sebethengiwe amadimoni ukuthi bethwebule into enziwa la nisekhona makhona phela idimoni namandla amakhulu idimoni lingena umuntu omthembile lingene idimoni lisebenze nase bethengiwe sesiyabazi njengoba besithwebula nje
sesiyabazi nabathengile sazokhuluma nabo Nikola Makola Amen. Fast mele nobala wathi uThixo igwala lingene ezulwini ngenganxamezelo kwathi befundisa mpandle ngamazinyo ovela uNkulunkulu wehlela kunzana wasenhlangakazi wathi mntanami musulala hambe usipanimani wavukelele ngesibanga samadimoni njalo amadimoni ona intutho enhle kangaka enkulu kangaka kumanje bakhona basendleleni nje khona abaduke baziboshaya ehle lamasango befona sibedukile angazi ngoba ibhodi lapha mayimoto ithi nje ikhansa oqa ebhodi ibhaliwe ibhodi amakhulu amagama la Siyathushelwa ngasipha kodwa uthando. Amen. Asiphe nobuqotho. Alungisuli kulento esihluphayo thina baxoxo. Kukhona into ngangayisho lento futhi. Abantu bebe nolimi la kuleli bandla bengomama. Nesiyakhona. Amen. Awuvela uhambe lophela komama manje kuzinjani? Oh mama. Oh mama abanalo limi. Ukuthi kuphela badlala isikhwele. Baba ngamini obe ngimuhle kakhulu. Abasela manje amanga omama. Amaphothiso amanga asela kuthina. Hawu, baqhamuka amen. Ngala makhathi iyayi madoda. Sengathi ushembe ngashathina asinike ulimi olumfanele unyazi wezulu. Amen. Nala sihamba khona sihambe ngeqiniso. Njobe sina asizile enkonzweni yokushumayela. La besizele umsebenzi. La madimoni athanda ukufa unyawo. Namhlanje inkonzo uba sikhokhelane. Ngoba masila sizokhipha unyazi ezulwini endlini ubali isihambele phela endaweni zethu amen. Amen. Siyakhile imizi amakhosi asinikeza indawo enika ushembe la ngaphambi kwamakhosi. Inkosi nenkosi inawo umuzi kaShembe. Ubunyazi zwini lisihambele lokho emizilena eyakho amakhosi endaweni zayo. Athi ke amadimoni mahlale kanje sithule situ singanyakazi.
Isazela, yeah, Sazela, singishiye. Ngiyabonga uNkulunkulu osekuphakameni emhle unyaza ezilwini uba nisithande. Amen. Cha hlezi kahle makhola mazengwe. Nabahulumeni bakhona basigadile. Amen. Usuku lemini bashintsha. Basigadele uNkulunkulu wethu. Amen. Onyaza sezilwini. Amen. Ngizocela kwaNkulunkulu osephameni. Ngibongele imndeni yakithi kwaChili. Nabokhokho. Ukuba umlase ezulwini uyongikhipha esijwini ngicashile uthe engigubhe kulelizwe lala egospel. Amen. Amen. Enkonzweni enkulu inkosi nenkosi iqala la. Amen. Ngaphambi kokuba ivule umlomo ayuvula umlomo inkosi yasezulwini ngacabanga la. Ngiyabonga uNkulunkulu ophameni unyaza ezilwini. Ngizocela kuba ebengiphe khona usengephucile. Amen. Ngizobusela hlazi ezilwini. Inkosi busisa amazwi nozwile. Amen. Ngiyikhetha inkosi yasekuphakameni. Amen. Izwi lenkosi lithe sizawuvala lenkonzo yasekuseni ngengoma yekhulu namashumi 56. Inkosi uSubuqa wabangcwele. Amen.